الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini karena dimatong improve li atap suk waktu insyaallah taala rina ko parogain pagku katutan yung bataan mayroon na tayo Nasir Rahman Fadal siya dato. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kawyaksahan. Humatod na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hindiin na sadya inabutan insuarain. Ada puning ganap pangadjian, yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikakay man
taglima paayat ikakaknuman Suratul Maidah. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, di hayat nasabot ini pagpahalli sinallahu subhanahu wa ta'ala hakapirigluhan iban hakatitipuhan sin Yahudi iban Nasara. Ulung iban lasas sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala akatan ipun niya aula-aula ummat hinapusan umat cinjunjungan alaihi salatu wassalam. Mga anak po, ing katitipuhan, iwan kapirigluhan, iwan kangian, kaita sinallahu ta'ala, sin Yahudi wan Nasara, apanagnaan pa sin surah, Suratul Fatiha. Naghinapusan, akahinapusan ayat, akahinapusan surah, bihita da sin Allahu subhanahu wa ta'ala, kato taniyo, ang pakita niyo ridagpakan, singkangian hinang nila, sin katitipuhan nila, pamanusya ibandi nila, agaruning kabayaan, sin mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, ing kalinguan hababaw sing gumini, upama kung nagtanom, sila nagtanom. Himambuga pangatud sin tao. Sarawa pangatud sin bariman. Di nila paibugunin mata nila. Di nila paibugunin atay nila. Di nila paibugunin pituang gawta-baran nila. Aula-aula in napsu nila iwan sin syahwat nila. Kaya taalok nila kari, in pangatayan nila, in suara nila, in pituang gawta-baran nila, pakabayaan si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, tainguan tanim paman sin Allahu ta'ala. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wasbiyay takato taniyo, ingi sin Yahudi iwan Nasara, apanagnaan pasura sambil pahinapusan, yaway taan kita niyo sinallahu ta'ala, kabunal tuud. In Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya amuyadtu in tumatawang kaniyo. Amuyadtu in magpalihala kaniyo. Amuyadtu in malasa kaniyo. Bukun Yahudi iwan Nasara. Mga anak po. Piyagmulkaan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, di pala sahun, in mga sila nangangako, magtuhan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan magnabi, magrasul, akahinapusan nabi iwan rasul. Innama waliyukumullah. Hingga usbagbog niyo, tumatawangkan niyo, malasakan niyo, Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sinaraak niya nabi iwan rasul. Wa rasuluhu
walladzina amanu iwan si mga sila bariman. Tu mga anak kapuin siya bun. Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin rasul niya iwan si mga bariman. Hinda siya yung mga bariman yan. Alladzina yuqimuna as-salah. Amuin mga sila. Bariman usog, iwan bariman babae. Titindog nila yung sambahayang hakabayaan sintuhan. Yagad nila inatulan sin pagsambahayang daing panagnaan pakatapusan. In mga sila yadto. Langgong niyo hapag-agama. In mga sila yadto malasakan niyo. In mga sila yadto tumabangkan niyo. In sumunod wayo tunadjaka. Iwan si mga sila nag-uusaha miabot manin jangkaan miabot manin atulan ipagdirihil jakat dimihil sila. Tiunay nila ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipaglano sin atay nila ipaglano sin ginawawaran nila, ipaglano sin rijiki nila. Mga sila tutumabangkan niyo, iwan malasakan niyo, iwan langgong niyo. Insumunod, wahum raqiun. Amin mga sila, kauhaan tagupat kajam, inatay nila, inakal nila, impito ang gautakbaran nila, imusudud, nagtatag-ipon miyamagad hakabayaan si mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, magkarunahan kita niyo aun tumatabang kato taniyo. Di na to karunahanin tatawangan sintao. Maita sababing katan tao himiskin hirayahan intimabang kanayan tuha. Baran niya iwan sing kakunahan niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Na intumatabang kato tanyo iwan sing malasakato tanyo Allah subhanahu wa ta'ala magkarunahanin umat haulihan ini ampa sila, di majujana, simpikilan, sinhinang, sinpangaddatan, sin Yahudi iwan Nasara, biya na sinji matuhamasa na to ini. Ipatumtum ka to taniyo, in sila yan piagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab hinang nila, in kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, wala nila iagad, in kitab Taurat, wala nila iagad in kitab Injil, himinang sila kaari sing kabayaan nila. Mga anak po, kaya tumtum kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala riha ayat ini. Nawang natuyad tutium tum hakabayaan sin Tuhan, butok kita niyo hakabayaan niya. Butok kita niyo makad hanaraak niya. Iwan butok kita niyo magtulong tawang haantara sing kita niyo ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pendia ita sin Allah ta'ala riha ayatin. Wa man yatawalla Allah wa rasulah walladzina amanu. Na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiu-siu in manusia, in hinangun niya, tumatabangkan niya, malasakan niya, Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin rasul niya, iwan sin nasabut, bariman usug, iwan bariman babae.
Siya na yaning karidaan sintuhan nakabuhi iwan nakamatay. Siya na yaning kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala hakabuhi iwan nakamatay. Magkarunahan kita niyo mga anak kapong ulong, iwan lasa, iwan kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Bukun kita niyo magkuyag pakaniya. Wayroon kakuyagan si manusia hapagkahiniya sa ing kakuyagan nila katantan daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ampay Yahudi wan Nasara pakuyagunin mata mo. Pakuyagunin higad simud mo. Na uno. Uning kiuyagan mo hamatam mo, lingkat, kita mo. Uning kiyakuyagan mo higad sinsimud mo, sarap, lanap. Imbar iman, atas sila magpuasa. Atas sila magpuasa sunnat. Iban dumong magdurunggo-dunggo na magpuasa sila wajib. May tayad to, bang sila kaya sarapan sin pangatud, bang sila kaya sarapan sin pangdungog, bang sila kaya sarapan sin ikad simud, labiin sarap. Sin atay, sin akkal, sin pito ang gawta baran, magtag-ipon pa Allahu subhanahu. Na in Yahudi man Nasara, tabitu ni manusia pakabayaan nila. Nah, uno pembeta sintuan, nahisiyo si manusia, inhinang niya, alaum sinitikad niya, in tumatawangkan niya, in malaksakan niya, Allahu subhanahu wa ta'ala, iwan sin rasul niya, iwan sin mga bariman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Parman sin Allahu subhanahu wa ta'ala, mangdaraog sila. Di sila raugun. Kung may tayan pagdaog, inbiyahita, uno para kala yan. Sabab, insaitan di na to pagkakitaan. Iwan sin saitan kikita na to. Way hulong na to. Kawan tagupat ka dyan. Nagaato sa dyan. Di na makaato'y manusia. Sabab, way ni pangato nila. Wang ini pangato nila kanila nabianhan. Ada punim bar iman usog. Iwan bar iman babae. Aw ni pangato nila. Uni ni pangato nila. Hizbullah, nakalamud sila hakabayaan sin Tuhan. Nakalamud man sila hakabayaan sin Tuhan, di sila pasaran sin Tuhan. Magkaunahan kita niyo mga anak pa po, nagtunis na manusia masanato ini. Ginisan na intunis, biya nakalangan. Nasal yad to biya ta sin Allahu subhanahu wa ta'ala panabi. Biya ta sin nabi ka to. In pag-aakam way pagtunis doon sa jakaw palman sin Tuhan, doon sa jakaw hading sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na fa inna hizballah humul ghalibun. Bang kauroon na kabayaan sin Tuhan mangdaog di kau rauhun. Naasubuha ko nimbaran mo biyaon. Uno na in naraog mo. Biya din ni kaasubusin taon na naraog niya sin wayroon kaingatan niya ato. Mga tuan, insaitan di na to pagkakitaan, di humundong. Insaitan kita na to, damikyan, di daw mundong. Di mundong maguno. Kahingga makad kita niyo sing kabayaan nila.
hatta tattabi'a millatahum, sehingga makad kita niusin pag-agama nila. Dahil nga sabab yan. Into ini, bang natubiyaw buhan, di kita niyo makad tupatuwi sa bamin piyagmulkaan sin Allahu Ta'ala. Biya na sinhinang sin Yahudi van Nasara. Mayta, yaon kita niyo halawang pamalihala sin Allahu Ta'ala. Apabila manu siya yaon halawang pamalihala sin Allahu Ta'ala, mangdaraog di pagdaukon. Mayta yadto, sababing gapi niya Allah subhanahu wa ta'ala. Magkarunahan kita niyo gapi sin Tuhan, di na to karunahan ng gapian kita niyo sin tao. Way kusog sin tao kumapi ka to. Misan imbaran niyari niya kakausan gapian. Misan inahlin niyari niya kakausan gapian. Imbar iman usugi babae, similawak sila. Nangayo sila. Simud sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman sila halawm gapi, halawm kabayaan sin Allah ta'ala. Dahil nga dunya sambil paadlaw akhirat. Mga tuan, ihag sin Allah ta'ala imbar iman usugi imbar iman babae. Apabila pagtawagan sin Tuhan makakuyag, nga tiyo-tiyo da kumaning kuyakan. Sa imbar iban, kuyakan sila pagtawagan sin Tuhan. Maita, karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. Puno yan tuan yung pagtawakan ng mga bariman. Ya ayyuhallazina amanu, ya kamu mga bariman, piyapakay niyo inrukun iman unun. La tattakhiju. La tattakhiju. Ay niyo tudhin na nga. Mga sila, hinang nila inaagaman niyo piyag liliki-likian kamu. Nanggugura-gura kaniyo, nanghihina-hina kaniyo. Nato kalupahanin Yahudi van Nasara. Iban simyakad kanila, uno-uno na. Nanggugura-gura, nanghihina-hina kaniyo. Pahinang niyo, ibang pag-agaman niyo. La tattakhiju alladhina attakhaju dinakum hujuan wa laiba. Nang lalaki-laki ka niyo. Mababaing pangatod niya ka niyo. Kalalanguhan. Yung pag-aakaman nila, kalalanguhan ininang nila, yatalaabuna bihi. Mga anak ka po. Amo timbay takato tanyo sintuhan. In mga sa Yahudi na kauna, iwan simbihawon. Iwan sim mga sila nagkupo, nagsirik. Miyakad kanila. Ay no sila yan hinangabakay. Ay kamu mahailan kanila. Ay kamu mangibog simpakaradyaan nila. Naita, piyagmulkaan sila sin Allah Ta'ala. Mga anak ka po. Minalladhina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya. Ay no sila hinangabakay, ay no sila hinanga tumatabang kaniyo, ay no sila hinanga gaus baugbog niyo.
ingaus bugbog niyo, intumatawang kaniyo, immalasa kaniyo, Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin rasul niya, iwan sin mga sila bariman usugi bambabae. Ampain sila ini, ittakhaju dinakum hujuan wa la'iba. Lagi-lagi kamu. Baran niyo, iwan sin pag-aakaman niyo, mangiin halong sinatay nila kanyo. Ingi sa hingga kamu makadsing kabayaan nila. Hari niyo ka na naman. Iwan nasusungun ka na naman niyo, iwan di lukusun kamu. Saan niyo mga tuan? Nauni ni papahinang kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wattakullah. Kabuwa kamu patuhan. Mumusan din baran niyo pagmumus kabayaan sin Tuhan. Mumusan niyo in ahli niyo. Mumusan niyo in bangsa niyo. Mumusan niyo in kahalan niyo. Hapag mumus kabayaan sin Tuhan. Ayarin niyo hapag ayad kabayaan sin Tuhan niyo. Biya dinin hantang niya. Biya dinin kakahinang niya. Hinangan niyo inda akan kiukuyakan kamu. Tangkisin niyo iliangan buka niyo hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Wala nalilingugin mano siya silinguga masanato ini. Wala kaya paglilingugan, wala kaya pagmamasyatan ng gumiwa sin pagmasyatan masanato ini. May tayad to. Zaharal pasadu fil barri wal bahr. Pagmasyat si umat na kauna tapok. Yung pagmasyat bihawon. Aun tapok sa mataod, bukon na tapok, matampal. Hindi siya naghinang yan. Yahudi, Iban Nasara, amin nang lagi-lagi kay mo, amin nang lagi-lagi haagaman mo, amin mang larak kay mo, amin mang larak haagaman mo. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay niyo kalupahi, ay nato kalupahan, ittakhaju dinakum hujuan wala iba. Wattakullah. Akaran niyo sa diyang kabayaan sin Tuhan. Ay niyo nalamuri sinakal niyo, simpikilan niyo. Pangagad na kamubiya sim pangagad. Sin sahabat Makkatul Mukarrama, iwan Madinatul Munawwara, iwan sinakuliling niya, hama sa sin nabi, hama sa sin sahabat, hama sa sin tabiin. Maita hilal timbiyaita sin Tuhan panabi khairul qurun sarayaw-rayaw manusia. Sarayaw-rayaw manusia hama sa nagtagipon patuhan. Magad kita ni hama sa nilayad to. Na in kuntum mu'min puno pendayta sin Tuhan. Pangi si mga tawin. Wa idza nadaitum ila salati takhaju hujuan wa la'iba. Apabila manawag-tawag na magbabang pamagsambayang, yad tunay sabing panglaki-laki nila, yad tunay sabing pamaba-maba nila, yad tunay sabing panggurak-gurak nila. Wa idza nadaitum ila salati ittakhajuha hujuwan wa la'iba. Magbang na. Magsabahayang na. Yan sila ng lalaki-laki. Yan sila na mamaba-maba. Ano mga tuwan? Na. May tayan hinang nila yung bihandag bus. Zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Sila na yan yung manusia. Wayroon akal.
Ngayon ka pagtag kanila scientist, may pagtag kanila uno. May tayad to beta sintuan, biannahum kaumun la yakilun. Apabila way pagtuhan sin atay, way pagtuhan sin suara, way pagtuhan sin pituang gautabaran, misan pa sila scientist. Imbita sin Tuhan kanila yan, kaumun la yakilun. Mga manusia way akal. Sabab impanagnaan. Tuway mauutim palsugpatan si manusia, tuju pa Tuhan. Tuway niya kaingatan yung pagtuhan niya. Kaya ingatan nila yung pagtuhan sa hakabayaan nila. Bukon nila ingaton yung pagtuhan, hakabayaan sinallahu ta'ala, naraak maun kanila nabi, naraak maun kanila rasul. Paman sinallahu ta'ala pa nabi, Qul ya ahlal kitab, baitaan, ya kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamanga tao, nangudyok-ngudyok kayo mo yan. Papag-aaraman mo, pahinang mo, pamanga umat mo, baitaan kanila. Hal tangkimuna minna illa an amanna billah. Ron da maksud kay nagmangi sila yang kaniyo. Ang kanila yan hinang, impang lagi-lagi nila yang kaniyo. Impang udyo-udyo nila kaniyo, impang maba nila kaniyo. Illa an amanna billah. Ron daro kay hasabab sadyain kamu, nagparat saya kamu patuhan. Hasabab sing pag-iman niyo, hasabab sin iagad niyo kabayaan sin Tuhan. Wa ma nakamu minhum illa ay yu'minu billah. Hangkan nila yadto biuno, hangkan nila yadto piyatay mga yadto. Sabab simbar iman sila patuhan. Kutila ashabul ukhdud. Yaun nila piaglilibot-libutan piyatay. Unin sabab piyatay, sabab simbar iman sila. Amu yan, ninjo matu, salta di matuna. Tanyo, mga anak kapo. Hangkan sila yan manglagi-lagi. Hangkan sila yan mababa kanyo. Hangkan sila yan magdaruha ka. Illa an amanna billah. Wa ma unzila ilayna. Wa ma unzila min qabl. Asabab piarat saya niyo. Inna kauna. Iwan sin sumunod. Iwan sin sumunod. Kaya harad niyo kataning kanabihan ni Bang Karasul. Nakasabab yadto nang lagi-lagi sila kaniyo. Nang udyo-udyo sila kaniyo. Iwan hinang nila. Ingkarawusan nila. Mga anak po. Puspusun nila na yung kakaus-kausan nila. Manaabiti pa sila, di nila ra kakausan yung kawasasin Allah Ta'ala. Na, uno pembeta sin Allah Ta'ala. Wa anna aksarahum pasikun. In kamatauran kanila yan, nakakuha. Nakakuha di nga kabayaan sin Tuhan. Yadto na sila, hakabayaan nila. Naturon na kuning kahalan nila biyawon. Dahil nga sabab yan, di kita niyo manjari manglamud-lamud kanila sabab hinang piagmulkaan sin Tuhan. Nagsakuto pa Tuhan. Nagbaita in Tuhan Ama. Nagbaita in Tuhan Anak. Amo na yan in sa lagu-lagu kaya astulan sin Allah subhanahu. Dahil nga sabab yan piagmulkaan sila. Taingukan na to mga tuan, pamansin Tuhan. Qul hal unabbiukum
bisyarrin min zalika masubatan indallah. Baitaan kanila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabaya ka kamu baitaan. Sinaun pasangi daing has nasabot yan. Tutungbasan kanila hadarat sintuhan. Aung palabingi. Puno yan, mga tuan labingi yan. Man la'an Allah. Bang ilapyag mulkaan na sintuhan. Siyusin piyag mulkaan sintuhan. Amunani sangingi. Wa ghadiba alaihi iwan kiastulan sila sinallahu ta'ala. Hikaru, hikatu, wa ja'ala minhumul kiradata. Aung kanila nahinang amu. Wal hanajir. Hikaupat, aung kanila nahinang baboy. Hinda siyo sila yan nahinang amu iwan nahinang baboy. Ashabus sabd. Saan yung mga tuwan? Nahinang baboy. Mengkantao sila. Nahinang amu, mengkantao sila. Napindahin tao pa amu, napindahin tao pa, ay kataan simulang. Masana to ini, di na mapinda amu. Kaurain lupa nila, sa mag-akal sila amu, magpikilan sila amu, mag-akal sila baboy, magpikilan sila baboy, waliyadu billah. Aun na tawawayan na, sa wayno sintaw. Naginu rabar iman. Kalima, wa abadat tagut. Nagtuhan na sila hasaytan. Ang paimbariman nangangatu. Kauhan tagupat ka dyan, matugi ba magbati. Nangangatu sila. Hakatan kahalan nila, hakasigpitan, hakahayang nangangatu sila. Sabab yun biyata sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. In paatuhun sila tuda sa itan, kauhan tagupat ka dyan. Na. Wa abadat tagut. Mga sila duparman sinallahu ta'ala, ulaika syarrum makana. Sila natu'y sangi kaaunan iwan kahalan. Mgatud kita niyo mga tuan. Pagmasyat nila bukun natapuk. Kaya tampal na yung pagmasyat. Unim maksud yan. Pag-usahan nila, pag-business nila, hipagpakuyag nila at tao, aula-aula, hipaguno nila ang mga barim. Nga tuan, imalamma, kimangi, in makusug ni. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kawi khairun wa ahabbu ilallah. Imbariman makusug. Siya ning marayaw. Siya yan yung kalasahan sinto. Magkagunahan kita niyo marayaw patuhan, magkagunahan kita niyo kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sila na yan yung sangingi kaaunan. Sila na yan yung sangingi kahalan. Sila na yan yung sangingi hinang. Wa adallu an sawa'is sabil. Nalaong na sila. Di na sila matug pakabayaan sintuhan. Singkaya ingatan nila bunal. Singkaya ingatan nila amoy at tingkurik. Wala nila iraiyagat. Mga anak ka po, manganal kita niyo marayaw.
Ingkari na to mga naldungdungan na to yung parmansin Tuhan iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang di inaturun na to dapat ta biya simbihaon ini na kitaan nyo na hindi matuf. Mga anak ka po, amad tindeng nga mga ayat parmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, misan na kuman haupo, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas sakitan niya. Qala sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullahu wa rasuluh. Bang, ing kaunan na to. Mabaya kita niyo kalasahan sin Tuhan. Iwan sin Rasul niya, suway aun baugbog na to. Suway aun baugbugan na to. Nareng ang mga baugbugan na to. Aun hambuk sahaba na nga subo siya, ya Rasulallah. Dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Baitaan ka ako, tunyuki ako, pahinang bang kumahinang ikasud ko sulka. Mga tuan, bang mo na hinangin ikasud mo sulka, alamat, kaya lasahan kau sin Tuhan mo. Kaya lasahan kau sin Nabi mo. Bang kau kaya lasahan sin Tuhan mo. Kaya lasahan kau sin Nabi mo. Yaun kau hapadduman kabayaan sin Tuhan. Yaun kau hapagtaat pa Tuhan. Yaun kau hapagtaat pa Nabi niya iban Rasul. Uno yan Tuhan. Amitil aja anit tarik. Imatatul aja anit tarik. Inhinang sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikabaita kukain mo, hikasud mo sulga. Iran sadyain mangi halalabayan. Lalabayan sinuno? Lalabayan sin tao. Di kuno yan Tuhan. Nauno naman yung maglaway, tao sadya. Iganim makamumula halalabayan sin tao. Magmula in atay niya, magmula in suara niya, magmula in pituang gautabaran niya. Na uno yan Tuhan, ini kaig mo rin ang kamumulahan, tumabot ako. Daita sin Nabi. La tadkhulunal jannah. Di kamu makasud sulga. Bukon kamu intagdapo. Hatta tu'minu. Di niyo masudin sulga sehingga kamu magparat saya. Hakabayaan sin Tuhan. Nagpaparat saya yung Yahudi, nagpaparat saya yung Nasara, nagpaparat saya yung Kupar, nagpaparat saya yung nagsisirik. Saka wala nila iakading kabayaan sinto na pagparat saya nila. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Di kamu makasulsulwa. Sehingga magparat saya kamu, simpagparat saya patuhan kabayaan niya. Dahil nga sabab yan, nagpara siya Nabi, nagpara siya Rasul. Na okay na, iagad mo na yung kabayaan sintuhan na pagparat saya. Manjarip na, di pa. Tuway kakanapan, hatta tahabu. Dahil nga magkasila sa kamu, nagjuri na yung manusia masanatuin ni. Sinbukunin pag-aaga mapagjuri.
Sininahagama pagtulong tawang, pagganap gianapi, inahagama Islam paglasalyasahi, inahagama Islam pagtulong tiulungi, inahagama piagagamahan na to, agama magkuyag-kuyaging. Iagad mo na yung bariman na kauri pamanjari. Hatta tahabu. Suwain iman mo yan, naglalasa ka mo. Nalumasa kulong na kaniyang pakukarihilan. Lasa aong puhungon. Bukon lasa aong puhungon, lasa pag-ibadat. Uy puhungon mo hatao. Sakawa, impupuhungon mo, kagugunahan mo, bang mayan lasahon mo siya kabayaan sintuhan, yadtuha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala doon kaniya. Tani mga tan. Hatta tahabu. Sahingga kamu maglasa. Na kamu sadya tao. Kamu sadya bariman. Bukon. Sa barang simpia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mula sa na mga anak po, kimi po tamasa na ito ini. Ingkari sin Yahudi wan Nasara na nasat. Ingkari sin Iblis sa mindi na to kakitaan na nasat. Kimi po. Iwan timiu-tiu. Sin pihaluag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Yan mga Tuhan. Wala tu'minu hatta tahabbu. Pagsusudsul ka. Maglano sinlalabayan. Hinang sinatay, hinang simpito ang gauta. Nah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Manjari mga anak po, miabot na yung waktu na to. Di na to na yad tumatalos. Salda na salugay, ano garaan pakitan niyo sin Allah Ta'ala. Karayawan, na insya Allah Ta'ala masirakitan niyo. Magganap pangadyan, tubtub na rin to. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.